Pini adab birta long pen kadu kabya phantame adab kemya kardom nang pajurik long. Tang te pini adab birta juitha. Pai pa chiklo ni pai po suril lain kora po durniar ni adab por pai Gracia por pen. Arbiang di fuarong sepialong East West Karbiang District Congress Committee pen. Youth Congress Committee pen Congress Party claim pen to ana tumpen janang pen. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma. Arbiang CM Dr. Ram Rohang lapen MLA Dr. Nomol Momin atuma pan mipi kaipan Arbiang long lapen di mahasaurat KRI Article 244A kaci hang non anningkan pikep dan angdo monta Bogajan LAC MLA Dr. Nomol Momin kaninje Arbiang long lapen di mahasaurat tu Article 244A ke kinangsun awe wanam tak lapen Bharatiya Janata Party BJP atau pidam jok je putaksi pini bang nang kok si Karbiang District Congress Committee raton kipen Dr. Momin Deputy Speaker non BJP sarkar long speaker lo alang Fiji tum ke kai alogo nitum CM Dr. Himanta Biswa Sarma lapen CM Tuliram Ronghang itu ami pita nitum kai ko Athemala tumke isivet alain long sido Dr. Mumina bangke jitu Indian kecalia rolong kecaria alolong Constitution long jitu kedo 244A hala so birudhe lam kining jepo 244A la ke Karbiang long jitu Arab jitu Amang lapen la bangke kai keta kiriver lapen ai sulo lapen la soy sutame ha Congress dinsi Wanisi Karbiang long Karbiada tum tandang ji pusi ki thik tika hala so birudhe alang kaning je potke Karbiang long arat hoi lapen jitu nitum Karbiang long District Congress Committee hin lapen West Karbiang long president dado nitum celang pep pen so dak pen la so lambang pin rem kupia posi CM Dr. Himanta Biswa Sarma Asama Chief Minister phida ke kaina kok bangke Karbiang long nitum phan ka provision do ala so 244A sinil tum ke hang la peni to phanang kang nek choi nang pa terak Karbiang long phan ke super state si ki pilo ke lan so se power ki pilo ke di la so pot si la bang ke tum phanang pa terak la penang ke pang nek choi alam se ning ke la sia lang lita la so long bang ke nili tum condemn lo la pen la son alam bang ke isi itu asik sidul area phan lang rob nang ne Indian Constitution ateng si tum ke hang lapen Tuliram rong hang phan bangke ke kai nang ko bangke alang bangta radang mundi ke bang hot Amit Shah ke bang hot lahad bang lopulote akai sita autonomous de dalam 244 elam ning je hai he akai dang ho ching hep kip ke hang dam nang yadim se hang he abe be yadim se hang tabre pulote aleve bele kadim ke ase chepathe jetu aji thok artho pringet ta ke hang dam nang yadim ke hang he ke la sopot se lang lita kai dame Dr. Himanta Biswa Sarma jitu ki pu ateng si kame claim airport si alang mi Fiji ta ke kai lo la pe alang activities panda condemn lo la so mi Fiji ke kai chot kali pini bangke litum bangke je 244A ke along ke condemn lo ko litum bangke pini bangke men nitum la na din hedi corruption alam che fight bomb nali tum da theklong lo press media belek organization munda protest piklo nili tum tame hala so jitu main issue pendam de hala so issue bangke pilo corruption la so corruption pu thake pini bangke nili tum lana tin ta protest rise claim to pinia bank officially si corruption pu thak tame DC phana lopale po lapen governor phan ki parab ji phan lapen tum president of India prime minister lapen hadak home ministry lancho takali ni tum CBI ED lahai tum man anta lopale labji da silahai pu thak tame do la pia posi la claim na ko Karbiang long banke jong hele tum non 6 schedule putame 6 schedule staff task bank avelo 6 schedule bank si go down son si Tuliram rong hangi pinchong Karbiang long district youth congress aro west Karbiang long dimasa youth congress ami je amar constitution upor amar 6 schedule upor je Dr. Momin je attack korise amar Karbiang long standing demand je bhabishot kane bhul করিলে বি হৈ যায় বলে এটো কথালো আমি দাবী কৰিছে যে এটো হোৱা নাই যে এন্টি ট্ৰাইবেল হিচাপত যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাছাও কাৰণে যদি এটো বদনাম কৰিছে আমাৰ কনষ্টিটিউচন ৰাইটত যেটো আঁতৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এটো কাৰণে আমি দাবী কৰিছে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো
নমল মুমিন বগাজান MLA নমল মুমিন হেতুটো এন্টি ট্ৰাইবেল হয় বলে আমি দাবী কৰিছে আৰু আমি আগৰ দিনা যে আমি নমল মুমিনৰ বিষয় লৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি পুনৰ আমি প্ৰটেষ্ট ধাৰণা হ'ব আৰু এইটো আমি সাজু আছো আমি নামানো আমি দাবী কৰিছে অহা দিনত যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যদি বিজেপি পাৰ্টি যদি এনেকা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড আৰ্টিকল 2 যদি ওপৰত যদি এণ্ডৰ যদি দাবী যদি আমাক পিছুৱাই বা পেলাই দিয়ে কোঠাল যদি ওলাই যায় আমি সাজু আছো আমি ফাইট কৰিম Pai ni phai pho arni Difu Golf College pathu klamalong kicheng sia phong Karbinok Bede cricket tournament pado ponpen pinian bangke angdong ki timate final match padolo labangso pathu amai long alui sar poman pen Karbinglong Autonomous Council MEC Johnny Timu Greater Difu Bazar Committee Kongchun Bang Prakash Terang Kasa Kongchun Bang Pankaj Teron lapen pinangan man peng ki do tum chetong dun labangso angdong ki ti final match pathu pon lake Lumbajong Wothaiso Cricket Club pen Karbinok Be Cricket Club ang bongsi pathu ponlo ki pathu kelang charimate empire sarim phangcho pen Dipok Sahu anporta Gobind Yadav pensi dulo so cricket tournament padu ponathe nono we mitum drugs ki chomate kangri kangkrang raki hormu kirim pen isi ki chipa jog jawar sai mate lahai pen ki chipa logia phansi padu ponlo anporta la so tournament Karbinok Be CCA tumpen ki hainong e suri phokep tanga kireng la pen trophy Aruntu, mate kiremanong e Lumbajong Wothaiso CCA tumpen suri thong cap atangka kireng lapen trophy chipalong ponlo anporta angnong ki tike pathu long ke thek na yatum lake man of the match Jintu Soikia man of the series Abhijit Guhu Puku atum tangka suri cap lapen trophy chipalong ponsi kachitong dun aluhiari dengpen pajir ponlo sonse Lumbajong Wothaiso CCA tumpen target 84 runs pipen Karbinok Be CCA tum ithom avikera pen final match mate angdong kiti champion chipaman ponsi chipahai ponlo so jok Karbinok Be CCA hempu mate team captain Sengdon Rong hangpen lamthei chipaklang pona tengke kibang jilang arni setame night tournament mate ajo cricket pathu pon bomji pindike hai pon pota ning arong lo pusi ningje pon mane haider loi tumse tare mission lo sopta chehok lo team pen run mane kon 84 run target and below 3 wickets when haider ini final kuma team pen senang litum Karbinok Lumbajong Wothaiso inde ke theng baprang ma ting ke theng baprang ge la anan rong pi pen poko pu ada nang litum team long ini final ke haider team long ka ke lo pen player son dum tin jon do ke bat baki nang litum local lang set lapa na ke the skill pen ave lang bon son first time lo bon itu kibi kibang jilangan ni stamina person ubi kimi dong anak cricket pathu ni person kan ku konji litum ka sik dolang itu planning bom ge night tournament abi po sonse labangso ke chengsi Karbinok Be CC day tournament pathu ka padolong kado ka bepanta kibang jilang arni night cricket tournament ab kerbi no Be CC pen padu pontuji pusi Karbinok Be CC lama mai phumir long kino phar hen ben ninje pa Kardom kadobe media bitung dom nachetong nonpan lihin pen kardom bajir lo lalo nilitum first lang Karbinok Be day tournament mate ani do hot kibi busi bupa hade day tournament kibi labang ke 20 achiklo chu achiklo pensi pacheng July pensi pangcheng amasi team sabet pada 32 teams to amasi dak pensi le puang bom pinian yang dong kiti lo final bang nilitum Karbinok Be ki host team si final ke lo Wothaiso Lumbajong Wothaiso team message polo ala that pen itum easy win poteng lo last over pahin lang amasi 3 wickets to lang an message hide lo ka organize ba nilitum aman lo nili bangke mai phuik lo da Karbinok Be Cricket Club lapente pu kachuro parnangi ilitum kaching hon ke hai Dr. Tuliram sir asopo akleng
deh alang limen laki singdon nong hang alang lipuan nang curap dun pensil lapu tim nilu tuma tim dame puan pacet hang lo lapen delason sa tournament kit kami bilong lo alang listame la so tim ge honor se alang lige dai bom lo nasi ningarong lo kado wenang litum na chitong pata amo alam ligi po teng kulong ke night tournament ta cheng da po community pe sige cheng ji on night tournament bang last time nitum kibi la bang September 10 si bang cheng non da nilitum la September 10 15 la song bong nitum pang cheng tuji pela bang so night tournament on joint fees bang last time nitum expected ki 5000 hai non du bang ta baccha da thek ba kom cha da thek nitum ma ko pachini tuji peneng bang ke second edition ba pot winner bang baccha da thek player bang angtan ben bang da thek non pen pudam pute national level player da nang represent on the tech alo dela angtan pen ke bang player ke bang ko an lo isiat ke malong tum ke en pon long oh non mat ki tuma criteria bang kila lo 3 players non ta la sonak thaklo 3 players da pusi do bom lo angtan pen matela all assam da pusi pu bom la hedi lala non next la bang so khela lo nang tung angdung ki ti che pa hai pon ko pini akisung sab so aning ka matha pini to lalo khela ke anutina chipurik the football non cricket no ajara game non khela ke chipurik the last moment an si result si matter di lasi lalo khela bang ni lutung ta ahut pen ke isi situation nang le rokpo ke hai puni ke rem puni lal hai pupu team ta me ke thek si final la ke li lo pot un an ke chapaduk lo lasi me mu chora team si ke hai lo lalo thank you Karbi Student Association KSS Summit Mungaro Lapen Student and Youth for Justice SYJ Tumchelang Petsi Deputy Speaker Dr. Nomol Momina Pan Mipi Kaipon Alang li tumpen ke penrem pon nang ko katheke kidam tang Dr. Nomol Momin alang li press statement ki pia hut article 2448 autonomous state puthak ang nek choi lapen Karbia khai phan lang plot mate lang rob ang tek chipak lang dak jo CKSA SYJ tum legal sanction Pur mekidam tahun 1987 per autonomous state movement nanti song momang bom si piniar ni empreka joinin bangko an ne apran kidam nang na soga pur ki mochi ne dar maputa karjupon padu arun tu alang ni Dr. Nomol Momin ke inut anti tribal pusi chipaklang dak ate alang ni Karbiang long se mahang ke tek vek pota Karbiang long se ke theki ding sita Karbia khai phan kilang rob kilang por putake mentune ta ning samle an pota alang jong si inut mesen leader Jihok prote social media comment reply pen debate dun set therak nangji pusi alang li tumpen jongpot bogojan hanjang lasman bisnu report card news Pini dia tu KSA bukan security rapente itu celang rapet SYJ asal tu pini ladak balik putar apa jalan long itu ladak itu ame pergi ke pon make Dr. Nomol Momin alang li hemprek putak atau nama secara putak alang li kilang flot na jokji itu pini alang li putak sodak pen pinrem pon lo ate lang nama pada 1986 pen KSA kabilo choli asal pen chinglo alang karbiara ratum sulangdora ratum ai hemprek aparman kechisong pinanga tum aprandam nang lo kupas pinanga tum ke petek nang lo pinanga tum song japo tum arang husu lahai ke alang li lahai abang ke alang disrespect la pente alang li kilang plot si ni main sudak pen Dr. Nomol Momin aja na le phan tum pinrem pon lo la pente chilang nam lo plote kidam tang ani tame hemprek aparman kechisong pen joksi Kalitang, Singkiling, lapente Kalitang, Mirina bepiatu, hele amu ke chonang panchilo, dang dara tu pinangan, apran ke dam nang, kami alang Dr. Nomol Momin, hemprek aparman kechisong ke alang ni respect kipipe, lapente amang kipipe kesini tu alang dak pen kini dak pinrem pon lo, lapente hemprek ke joy abang bu, lapente asal tu makan abang ke apar dia pandang ke ni tu, tapi lo cari asal pandang ke ni tu, except deh, ni tu dengune. So dak pen KSA la pen SYJ adak bukajon district tumben alang ni pan condemn lo je tiwang jilang ani je ladak Karbia tu mani kan article 244A apatang kelang rem la so bang ke cicak gune la pen ke men tu ni dak roi ni kelang dam nang kude men tu ni pe ladak dam tang acham ki dam atum ta dolo hempe ka ni pen lahai akar jong lahai tu han lang plot so joni sa lang kaninge la pen
non kita bilang alang BJP party lake hemprek roifri alang cipaklang dak lo je RS atum toy aso join si alang bangke hemprek roifri lo hemprek dulu pulot hemprek sinai pulot jakong juri juri po selang ninye lo alang bang parlin phak kasi nilitum pudami kabilo tar lesong pen pudami bangke alang li politically mature kaliang alang li lapen alang li kurkimo chini nela hadak kasi alang kurkimo chini ji lapen ke hemprek abutak chini pode nilitum KSA office lang wanga alang li pan khan pachini po lapen ke akol alang li pate pate duilam dep lapen ke hemprek alang li gelang rem dokak pulote sodak pen akol se kacosong pantang kupringi tang tepini ada babirda bangke kangtoniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru